biyan ni Jesus prayerful? Yes, amen. Isu ti inawat yun, no? Awaten nyo ngamin nga prayerful. Alang inawat ko mo, kati inawat ko, nabuniginak. Diyan lang gawin tayo puntir doon, magawat. Awatem amin nga biyag na. Ang inawat ko, namati ako. Anya nga rod pinatim. Kung nakarod ti pinatik, prayerful ni Jesus. Ti pinatik, salon at mangagas. Halangan namati, nga awan gayam pinatpati na. Hanayon ko ibagba. Okay, mabanta yun. Next. Romans chapter 8. Isuti pangadalan tayo manen. Ito next nga adal. Chapter 8 verse 26 and 27. Oh, hallelujah. Di managkararag nga tao adu masungbatan nga kararag na. Di hanga managkararag hanga life of Christ. Wen nga talaga. Uray sa dinut papapananta. Basta hangga managkararag, han mo may bibiyag di life of Christ nga managkararag. Baka ti part lang ti may bibiyag mo, di agan-anos. Mamisan agan-anos nga uray ko, awan kanuna na anos lata. Di biyag ni Jesus. Amen? Nagidjay, mabaling nga may apply mo na pero di pa nagkararag, awan. Iso nga kalam na pilapan ka amin di biyag of Christ. Ta kumplito na dyan nga biyag, no healing, kumplito ti health. No managkararag, no laing, na laing. Amen, no anos, na anos. Anya pa nga iti kurang ti life of Christ. Awan, kumplito. So nga kaya da ka nga kumplitoon, karigiti adu nga kurang mo. Yan, very simple. Di karakararag ko, tulungan da ka mang-aramid nga simple ti preaching ti gospel. Tulungan da ka no ma-explain ko nga simple nga maawatan ti uray simple nga tao. Nga masapul nga nagkulihiyo ti makaawat. Amen. Takanan ko nga ibagbaga, ti makaawat lang ti word of God, yamang pati, haan nga naibatay ti adal, ti secular, ti mang-awat ti word of God, naibatay ti mang pati. Yes, amen. Hallelujah! Uray ka sa kinalaing na, no, hanapatpat yun, maawatan. Okay na, sumabantayon. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Verse 27, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ti title na, ti mensahe tayo, prayer with groanings. Yan ay verse 26. But the Spirit Himself, the last sentence, intercedes. Or, for the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Anya ti groanings? Kararag nga dati groanings na kung ti preaching tayo. Anya ti groanings? Okay, dictionary kayo, ti groanings, kaya't nasa wandayay, ada iti asog. Ada iti tinaduma, whether negative or positive, ay pain. Ada ti mariknana nga pain. Iso nga, kasla-kasyay. Nyabay iti groanings. Kasla nga agpasikal nga anak. Ha? Kasla aglibor. Daduma kasla dajay agladingit. Dagijay adati sakit wano pain nga mariknana spiritual wano physical. That is groanings. As merkano sikakat adati problemam kahit nasakta-saktan ka, kahit idiagsangit ka, kahit kunana, nayon na dihay.
agsaibak, nga kasla adati pain, ije unag na, adati sakit, ije puso na. Edi groanings. Amen? So, prayer with groanings, ti surok. Tado ta karkararag, nga awan ti groanings. Ket no awan da jay nga groanings, iti panagkarkararag tayo, may isa nga nalalabay nga panagkararag da jay. Kasla awan ramraman na, natatamnay. Kasla kapas nga mai ang angin. Karkararag ka kat madamdama kat saan mo pa yan amunog, karkararag ka unuhaan. Kararag na iturugan, no kararag na lipatan, anjay nayon, di kararag na. Nagitay, madmadi nagitay, labsan nyo nagitay. Hanga kararag na ita. Iso kayat ko ay surwanda kayo, ti prayer with groanings. Okay, so basaan tayo mati Ilocano, tapos maawatan tayo, amin. Okay, or basaan nyo. Sige, sa kastamat nga, iti kinakapoy tayo o may natayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios kadagiti asog. Yan ti groanings. Asog a di kabailan nga ibalikas. Verse 27. Prayer with groanings. Sadalan tayo. Makita ni Dios tinagunag ti puso ti tao. Ket amuna ti panpanunutan ti Espiritu. Espiritu ti Dios ya nga da kada tayo. Agsibot ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Dios kas pagayatan ti Dios. Okay. Nalawagan diya Ilocano diyan. Amen. So ada asog ti panagkararag. Prayer with groanings. Ti number one nga makaited ijay, tapno ada groanings na, ti makaaramid lang ijay, jay Holy Spirit. Iso nagkararag kayo, nga idalan ti Holy Ghost, Holy Spirit, iso laeng ti makaaramid ti kasjay nga kararag. So number one ijay, the prayer with groanings, ket by the help or with the help of the Holy Ghost. So nga dawatan nyo iti Diyos. Babaan ka ni Jesus, nga tulungan na kayo ti Holy Spirit nga kararag. Ama nga Diyos sinaga ni Jesus, dawata tulungan dak lang nga kararag babaan ti Spiritum. Amen. Tiyak amu nga talaga ti usto nga managkararag. Tinadumat ti amudan ti managkararag, ti amudan ti mangilinya-linya di ibagada. Dati amudan kami nga kararag. Nung nilinyadan, Apo Diyos, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Yung karni, pulutan, sardina, sinapuy, gan. Nagititi amuda nga nalinya kat amu kong tagkararag. No. Haan nga na jay di prayer nga tunay, jay adda ti groanings na kini Lord. Hallelujah! Haan nga nilinya, amum nga linya. Tado tinalaing nga mangilinya ti kararag na, pero luwalo. Luwalo, surat-surat na. Nagkararag na, kita na ko na din, susurat na. Oh, Diyos, kalayapi man mayat na linya. Nga maamoy tilanggan ni Apo Diyos, ay may connect ka ni Apo Diyos nga prayer. Hanga dyan nilinyam laeng. Hallelujah. Iso ka na dyan ti umayan, ti Holy Ghost. Tapno ikabil na di burden ni di puso. Ikabil na da jay asog iti unag. Ngahaan mo pa yan nga kaya nga ibkas. Ngam jay Holy Spirit ti mangitulong ken ka mga mangibaga ken ni Apo Diyos kalagidyan. Naparasan nyo ti agkararag nga uray pilitom nga agsangit katawan?
Ura kas mereka di kararagan tayo madiay, ta matmatay ka noon sa gaysa ti angis na agbugbugsutin, kat kakaasipiman, kat para sa mga kararag, Apo Diyos. Nawatan mi nga tulungam da jay nga tao, agasam ta nagbugbugsut ka no, tay kamtibiyag, kat awan nga ideunag mo ngay. Nga madati ikararagam, misan nga, uray ka lang agsangit. Apo Diyos, talaga agsangit ka, hangagagagara na. Talagang aday di ulag mo. Nga numaminsan pa'y agrol ka iday floor. Napanasak na iday. Agtuli-tuli na kiday. Katakasla siyak ti mang rikrik na jarik nan jay tao nga dayay. Jay ti groanings. So kararag kayo kat, Apo Diyos, kung unayo kat kasla, awan lata, awan ti mariknam nga asim, awan ti mariknam nga talaga nga ayat, into no ko lang kat, kunwari, pilitom nga agsangit. Apo Diyos, ngumhang kali nga talaga nga nagapudyo unag. Ado ti kakasday nga church nga karkararag ta, nasanay dan kaslada artista. Andang ganyan. Ngay masaksak na ano na kayo na eh. Pero ano rin siya, kararag piman. Kararag tayo. Dati nga ron, nakikita ka, narikita banggit nga rin tinagan. Ngayon, kada kami idi, kasi medyo matitrain ka na kami. At nung kararag kami, Apo Diyos, imbis mo't nga mabaling nga, Apo Diyos, ika nga Diyos, na marasway ti langit kindaga, disimla tapatay busis mo kumangamhane. Nasanay kami ti mang baliw ti busis no kararag. Kat, Apo Diyos, kasya tinadumat, Apo Diyos, nga manakabalin aming sikat, Diyos, kahang nagbalbaliw. Tinadumat, Apo Diyos, nga manakabalin namin sikat, darito'y intunon alpas siya kararag na, kanya katidit siya. Amen. Haan nga kasjay ti idalan di Holy Ghost. Ti idalan di Holy Ghost, jay heart. Nga masapol nga baliw di busis. Nga inpaagong, kas kada binangag, kas kada ko. Ikatanda yun di ay because that is kasla artista na gay. Hanta yung agarte artista no kararag. Amen. Oh my Lord. Okay, ti ayan na dajay Holy Ghost ti mangikargay di heart. Ma-sense mo ken ma-feel mo jay inside. Ket isu nga agrol ka, agsangit ka, because adating karga ti Holy Ghost nga burden. Keti maysa nga aramidon di Holy Ghost tapno ti believer makapagkararag daw with groanings. Amen. Kaduan da dahil no jadi prayer ko. Ito no inkarga ti Holy Ghost kanya ka nga mag-ikat di ay uro no in-pray ka lata mag-ikat no mamisan ma 1 week di ay buberdenak da dahil kat siyak ti kasla masaksaktan, siyak ti kasla madandanagan iji biyag da dahil nga tao. Ito no ko sige aklat nga sige, pray ak nga pray. Maminsan hangkon nga amuti bagak nga maawatan nga sao tangs ti umwaran. Itangs ko da dahil nga na may release, nga na may cut jay groaning suwano di pain ijay unag ko or in my body kat intuno na i-release ak ijay kat kumustam de tao day matanan na i-release to matanan. Wow, naghanas si kasi nga prayer. Amen. Kaya mayat namingsan lagito itag ko lang na yung sumagmano nga testimony namingsan ada di sinerbisak nga pinunpun mi nga natay nga daday kat dinag-anak natay taga kalasipan di ay. So dinabang kami kini Mrs. Masikuk ni Mrs. at the time nalpas ti service ti burial nagawid kami. Dinagawid kami kat nga bay madanaganak mabubutengak nga kaslamatayin mat ni Mrs. no ag-anak. Kaya nasawan di demonyo nga nang patay di nga tao pinasok na kami.
So, ijay, at balik-balik tadak, at dati groanings, wano burden, wano pain, nga mamawatan dajay. Kakaslak madanagan ken, dajay, pati dajay bagikat, at dajay ladingit na, wano dajay mariknam anxiety, nga makunkuna worry. Itata, rabahaya rabos sende, han nga mabalin nga matay isuna. Dajay nga, ubing da kanyana kuno kinimisa taamok maron gas lamatay no aganak et mabreak dagitay nga demonyo mararami ditoy ta dagitay ang ubing ket ada pa ko saranda no rumwarda ang kuna kayday so halos 1 week edi 1 week na nga bakak nga iti kararag na deliver jay fear day worry kanya ket sakoy baga kanyana ta hangkoy bagbaga at ano ibagak ngay ket baka ngay alain na kitlimat. So, ang ko yung bagbaga, siyaklangan din ang baburden. Ngam din bagak, uray siyak, kasi tinariknak ko na nangam, praise God, nangabak tayo. So, di aganakan awanan tidanag ko because nalpas nga na-break na day. Amuyo kakasay ni kalaing ni Apo Diyos, nga mangitad ka na tayo, iti groanings, tapnon unaanan ni Satan. So ano dati kasday kada kayo kasla madadanagan kayo iti sarili yun iti pada yung nga tao han yung ignorant niya you need to pray amen ingana nga maikat na dyan nga pain wano danag nga ada kada kayo nga inkabil ni Holy Ghost amen minsan pa hangko amo dagiday nga tataw but bigla edi na minsan siyempre bumaunak tagsapahanak ka makaignan. Kararagak nga kararag ijay nga apay madadanagan akat ipakadadanagak kat ni Abir nga Bili. Mangiwat nga riyan. Kung kunak kinimisis apay ka na ito. Nga nga mapaspasama ka na kunak at adada nga duwang agasawa di Africa at the time. At harababababa shit ka labababahan kung kunak ijay di nalpas na taliyay mga 2 days nga binaburnen ko riyan. Edi ko nga nga mapaspasamak ka na kwa na, apay nga tala ito'y. So, ingana nga na-deliver ak, ingana nga na-ikat, nangabakak, in the mighty name of Jesus, kung kunakiday, mabreak kayo nga demon spirit, anyaman tibalak yung aramidan ka na ito'y. Sakit, wano kwa, kung kunakiday ta, kung ano mo, basta madidyo nagko, something is wrong. Edi kasi, nagawid na, urayin mila tano niya testimony. Di nagawid da, santo istorya ni Manang Biuli. Nga idigayam madarayjay. Siyempre, COVID nga rod. So, nagawid da. Apan da withdrawon da jay kwartada, ija bangko. Tagawid dan diri Pilipinas. Di apan da withdraw, na tunugan nga idagi jay taga-Afrika. Kaya dagi jay trabahador da. Siguro na da istorya da. Kaya napanda ka no, sinurot tayo suda, di pagruwar da ija bangko. Tinengel da isuda. Ket tinengel da isuda. Ket insuyo da pa'y kanon ni Abir nga Bili ijay lugan. Lugan da, tiamuran akat kidnap, wano, kwa da hold up, kasi diyan. At ibati da kanon ni asawa na. Ni Abir lang nga Bili ti alaan da. Kung ipilit mo da manong Bili ka ni Manang Biuli ang hana, anyong ibati. So, lugan damat lang. So, hindi makita ka nun ni Abir nga Bili nga may sa kadagidjay tauhan na dajay nang kidnap kalakwada. Medyo nagtaluk iso na. Ti amuda gayam ni Abir nga Bili tinangiigan ti kwartal di kumpanya. Ta engineer nga iso na. So, ti amuda ijay ket apan na withdrawon tahiyawid da. So, dajay. So, tinengel da. Kahit di bagada ka nung haan nga siyak tinangtanggal, kwarta, hangko ay di kwarta mi lang di winidrumi. At handalata mamati, gana nga, inapruban di pinakabus, nga haan nga isuna ti kinigan di kwarta. So, palubusan niyo. So, pinalubusan da. Tadjay gayam di mang mangyari, ili adak ijay nga situation. Hangko amo, ang awan ti tawag da, awan di ko eh. But bigla nga kapasok ka na kat madanaga na ka something is wrong is going to happen kadakwada. Because of that groanings.
Hallelujah. Idin bagami kadakwada, maybe isuda kat, siyempre, salamat ako na ni damanang biyuli. Pero, for me, I know that because naibagak na dayan ka ni Mrs. sakbay nga umay jay news nga dayan. So, idi manan, ibagbagak lang na ito eh. Ni Sir Robin nga labutan nga dayan, ni Major. So, ni Major labutan, siyempre, police na, santo nag-Major. Idadata yun na Kim 3. Habi ka sa ito nga, babartunak nga kasla, at dati madi nga aramida na ito nga pulisa. So, ada kaya nga tatatangs. Kat kung kunak yan ni Mrs. Apay nga tarito eh, babartunak ni Sir Robin na. Kaya ang ko yung magbagalata. E di, dandanin ma 2 weeks, isulata, e di, ipiprek na dyan kat inmayan ti timot ni Apo Diyos kasaong isuna, hindi warning ang isuna dito eh. So, adan ti timot ni Apo Diyos. E di 2 weeks nga burden ko in intercede because of these groanings. E di ko, nalpas service si Jakim 3, bati ka man sir, ta daibagak. Kuna kanya na, e di, medyo makitak niya rupa na kasla madanagan. Ito na, haan sir, dito man. 2 weeks, nga binardan na ka, nga the groanings, prayer with groanings in my heart. And then, dito in my kanak. Ada delikado nga mangyari di biyag mo. So nga, no di balbalakam, hanmon nga ituloy. And in bagak na jay, pastor, agpudnuak man langan, kuna na. So ako na kanya na, hanmon nga ituloy. Delikado, tibiyag mo. So, when? So nga, hanmon tuloy. So, na jay, edi nalpas, nagpray kami, tinpakararag nakit din, di promotion na, nga may promote. Pipiapay na ita. So, na jay, pray me. Iso nga, nasdaot na nilumlumsot, iso na nga na ipompromote, nga na nga amo no apay, kas ano. So, nagkita iti example ti groanings. Iso ano, dati umay kada kayo nga kakasjay, ngay kararag yung nga tatao, hanyo ngay ignorant day, hanyo ngay baga nakitak met, itatay nga ang gungursit, uray mayat yung ursit, natatay, ning karga ti Holy Ghost, nalaing ti Holy Spirit. He knows everything. So, oray siya, tas balikan. Ay no nga may isang aramidan ni Satan. No itad ni Apo Diyos, siyak ti burdenan nyo. Kung hayo, ay nagpigsan tupay, di isunat may kararag ka niya. Pakog-takog tartupay, no ag-preach ka. Baka kung hayo, don't ignore. Amen. Nga manuti ka siya. Nga po makita na nagpigsan tupay ni Pastor, gilian sa karaagasan ti tao. Kung kunayo siguro, pero you need to pray. Dadayang groanings, prayer with groanings nga iyag ti Holy Ghost, hanyo nga ignorant. Amen. Harabahaya. Amen. So prayer with groanings, adupay, tikastoy nga nang nangyari. Ngam, ikang kayo na may isang example, nga, kanyak mat, ada nang ikararag kanya kay, ada di time, nga nganak ag-give up ti panagministro, ijay mountain trail. Tay di ada ki ijay mountain trail, kaslak na baybayan. Ngagpastor, awan pa'y bumisita, kalakasjay, et awan nga rod kanek numamingsan, ag-first fastingak, tawan kanek, napadpada sa kaday, nan-anusak, ingga nga mga sawak, kat kaslalata, nabaybayanak. Ingana, nga dak ijay ayan ti kardin katagsang sangit ak ijay nga Apo Diyos makawaawi dak nga talagan apay ngay nga kastoy kung kunak ijay kaslamat ng karkaruak nga kumakaasi dito'y nga mapaspasamak adagayam nga iti maysa nga bakit ijay bagulin ijay kailian mi ijay bagulin adamat kano isuna ijay ayan dag ijay tiger grass te kawibuyan da kat agdaldanos, bigla ka nung may dadjay prayer with groanings nga
inkabil ti Spirit, ijay uneg na nga apay nga nasakit, ijay uneg na nga adda ti mangyari kanyak nga madmadi. So, nagsangi-sangit kanu ijay yan ti kabuybuya na ang napigsapay kanu ijay sangit na. Kuno na kanong umsyak tayo pipre, anangay. Kasi siyempre, no, dapat nang kita na katag mauyungan na itong ibagat. Pero dinalpas na nga na-release na jay, mas lawak mo, tapay nga na-strengthen na kanya nga ta nangyari. Kat nga ni ak maupayan, ngam apay na nga lakti strength ko, adagayam, nagkararag with groanings for me. Amen. Kasjay ti kastana dayta. Amen. Katnuan niya day ikarganay di uneg mo, isut-surutam, han mo nga baliwan. No niya day ikarganay di uneg, ialaw mo nga day ikarharag mo. Kasi one time, alak pa rin kaya duma testimony dito'y prayer with groanings. No pa adu da ito'y. Itata, ada di namingsan nga nangyari ti pamilyami ni Manong pastor nga rod. At natay di ubing na. Ngam di sakbay nga matay di ubing, nagsakit na jay. Hindi nagsakit, in kami ipiprian. Kat saan mat nga grabe tayo sakit na, mayat mat. Ngam iti nagpray kami, ti mumalam, nagawid ako di balay. Hindi nagawid ako di balay. Iti mga alas 10 ti rabi, apay mangeg ko nga napigsamat na ti sangit na di balay damanong. Kat inmayan kanya ka natay di ubing. Kat jay inmay da jay unag ko nga natay di ubing kat nasakit di unag ko. Nagrula ko ni jay ta kaslak da jay syakon ti agsakitan nga ako maawatan ti riknan di bagik. Nagrulak ti ta floor. Tol-tuloy da kajay nga nga mabalin kung kuna kajay. At padas ko nga ikararag nga agungar di ubing nga mabaling nga matay. Awan saan nga umaprove jay groaning si Jonag. Iti atay Jonag ko ikararagam di mother ti kaslada jay inanday ubing tinariknak tiriknana. Nga nasaam launay. Ito ang nagdururula ka di. As na malampasuan dahi ta floor, tingkasak na nagtulit-tulit di jay de groaning sila. And then after iti manunga minutos, nairilisak. Di nairilisak, napanak iti balayda. Napangkuhan talaga kinita, natay nga talagang jobing. Ngam jay ina, iso ti umis-isam. Nga awanan di ubing, kung kunanang umis-isam. Jay kun nga nakita di power na jay prayer with groanings, nga siyak tinang ala ijay saum. Nga mariknala ko may, so nga medyo na-release, nakaisam. Ngam pilitak nga agungar ko madyobing, ngam hangaw ma-prove jay groanings. Ti kararaga na jay mother. Kakasta na ita. Hanyo adi nga mong halos weekly, monthly kanyak nga dati kakasjay. Tata. Iso nga na ito yung sursurok nga kailangan ma-adapt yun na ito na kayo nga kakadwa. Amen. Katikaadwan nga aramida na ito nga prayer with groanings is intercession for others. Sa bali di may kararagan. So kitaan nyo dyan, nga kunan na with groanings, ikararagan na tayo. Ibabaot na tayo di Holy Ghost. May sari dyan, mabaling nga pang sarilim, but mabaling nga sabali nga tao. Intercession. Verse 27, kuna na. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Kaya mang susukimat ti puso, ti Diyos Ama, amuna no niya panpanunutan di Espiritu nga dakada tayo. Kat kuna na day because he maketh intercession for the saints. Anya ti ikargan di Spirit iti unag tayo. Day sa santo, day believer. Amen. Isungahan nga paraking ka. Nga nang runa. Nga ba dati paraking ka, no, minsan. Ada di masens mo jay sarilim nga kasla ada mangyari king ka nga madmadi.
Ada ti umay nga problema gibiyag mo. Wano kasmargan, kasla ka maaksidente. Ala na gidi ka kasjay. So, hanyo nga ignore day. You need to pray. Ngam doy, kita nyo, intercession para ijay daduma for the saints. Ano the saints ngamin? Believers. Han nga ni santo, nga pinasanton ti relihiyon. Ti saints, jay namati. Nga napasanto ti Espiritu. Nga da kayo ti templo ti Espiritu, ket nasantuan kayo, tada kayo ti templo na. So da nga da tayo ti saints. Isu nga naman minsan, adada jay, hanga makakakararag de may nga tao, isong agkita ni Apo Diyos, ti believer nga mangikararag kanya na. Isu nga hanyo nga ignoran. Iprean nyo, agbirbirok ti Diyos ti kakasday, taad da ti time nga hang makakakararag de may nga believer, hanang amuter aramido na, isu nga agkita, ijay Christian nga managkararag. Amen. Hallelujah. Okay, pagkita ka na kayo, ti kararagan di spirit, no ikargana di burden, mabalin nga personal life mo, nga mabalin mo't nga sabali. Okay, Ezekiel chapter 22 verse 30. Nihabod Diyos sa berbirok ti, mangi kararag ti daduma. Iso nga di espiritu na, ag birbirok ti Holy Spirit, iti pagkararaga na, tapno ibabait na di may nga tao. So ano da kayo ti mausar-pausaryo ti sariliyo? Hanga da kayo lang ti may karkararagan nga kanayon. Agkikinanarag tayo. Oh, hallelujah! And I sought for a man among them, tada ko matidadaulan nga nation, dati dadaulan ni Apo Diyos nga nation because dakes na. Pero sakbay nga dadaulan na, agberbirok iti tao. That should make up the heads and they stand in the gap before me. Isuda jay tao nga berbirok ko na, jay tumakder, ija nagbaitan da jay nga nation no tao kini Apo Diyos. Kas marganda ito yun, naman nagbasol na ito, dadaulan ni Apo Diyos, sumayak dito eh. Oh Lord, ikam the chance na ito eh. Siyak tagistan, dahil di intercessor. Sikat ag-intercede, babaan di tulong di Holy Ghost. Han mo pa yung dadaulan, kas na dyan, aramidan ni Moses, ijalit lang. Amen. Ngam, that I should not destroy it. Tapnuan ko kumanga dadaulan, but I found none. Awan na nakikita. Iso agapot awan na sarakan na nga mga ibabait ijay nga nasyon, nangyari, verse 31, tinadaal na. Therefore, have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Amen? Nalayo ti point? Sakbay nga dadaulan ni Lord, agberbirok ti tao nga mangikararag. Agberbirok ti tao to stand between the gap. That means intercessor. Pero awan na saraka na, nga nangikararag, nangi-intercede, so nga dinestroy na. So nga di Holy Ghost kasi, berbirok, ada ti tao nga, uray ilit lang agkararag kumang. Kat saan nga agkararag nga tao, kaputaha nga kayat ni Apo Diyos, nga maustal, ano mo maustal? Matay. Ikabil na pa lang, hindi may isang tao, ikararaga man daya, tani maun natin, kat di pa lang agkararag. So, binurden di may isang, sunat agkararag. Di may isa pa, nga maunat ko man, mayati ilada na ijay. Haro ti kakastay nga Christian. Awatan yun, ti susuro. Kata mo yung gapote, no, ti kakakararag, no managkararag ka nga tao, sika ti makik-experience, dito'y prayer with groanings.
Ti kati may kabilan ni Lord ti burden ni. So nga ti pastor, wano intercessor, managkararag, kaya dati kung marakararag taag sa saruno, ti pakarga ni Lord. Sakto ba no, dati rabi ka nagkararag kami nga ron. Tuno, kararag kan, iruginan, dagitadan, may karga. So ano, adapay ti timeman nga, hanakon nga makaturog kat ala, parbangunan ko kunak Lord ustumatan. Kandak man ti time ko nga maturog basit. Kuha kunak pa yun minsan kini Apo Diyos. Sakto ituloy na bigat. Tani, kasbargan, da chamag nga gasawa, intun ko manan, adamot manan ni Sister Rose, kini Juni, kung kunan naman tanan, ada ni Milton, kasi ni Pamilyana, kung kunan, intun ko akat, hanang nga sumasaldang, di mo palang nagkas na dahi, kararagboy na ko at dahi tawanan. So nga, Lord, gusto matanan ata, maturugak basit, kung nakiday no minsan. Kasi adi, timar aramid. Iday tao, nga itod na tibiyag na nga kararag, kat idalan di Holy Ghost, iso na dyan with croonings. So naman minsan, nagpipray kami, dito yung service, so tipang dildilawak, nga I know, nga dati kasi nga tao, ditin makdirak nito'y awan mariknak nga pain, awan mariknak nga burden, awan mariknak nga danag, datak nito'y bigla nga, halak madandanagan nga, ano kaspargan, madandanagan na kasla, awan kalak, kasi ganun ti kalak. Kat, abay na kasla, awan kalak. So nga, ada ka nito'y kabsat, nga madandanagan nga awan kanuna, come here in front, kunakun ata, hangasyak liyay. Tado bagas ko. Apay biglang dandanan ko, iso na makita mo, andang agpay son. Ento no, maminsan kat saan nga kasay. Dahil ito'y mayat matikwakat, ay biglang nga nagsakit nito likod ko. Abi dito oh, rabahaya. Ento no kwa, kunanaya po Diyos, ayabam na ita. Ada tao dito ang kasak. Ada di tao nga masaksakit, itilikod na, dito'y nga ba na? Kung nakata, amo ka Lord. So, ada di. Hakas jay, di ay. Bako na yo, mangmangag ko dito'y. Sometimes, ada di mangag dito'y. Nga minsan, di ay, ada di kargan, the Holy Spirit, nga burden with groaning, so nga amumi di ay. Hallelujah! So, mas masaw kayo no revival time. Pangamamuan nga tanda, pastor nga at dati kasday kung kuna dila luma. Kaya't kuman matdiyay kun. Han mo nga magatang diyay. Ikarga ti Holy Ghost. Amen! Oh, hallelujah! So, magita yun dyan, nga mabaling nga personal mo, mabalin mo nga sabali gayam. Ada di may isang kasi ay di damdamok nga admin minister. At ada di may isang kadwaming nag-intercede bagyo kat ya gintercede kat kas ya isuna. Kat itugtug na di ulo na ide siminto kat ni. Salamat na demonyo na ito kadwat yun. Kung kuna di kat itugtug na di ulo na ide. Nabay! Adamo tayo tikas na. Kung kuna kiday. E di ko kat hanamot ka di nga ipigsaang napangay. E di nalpanalpas na i-deliver ka yun na jay. Kung kuna na jay, jay brain na kanukat kasla nakulog. E di after 3 days, adada jay na kwati utak na nakulog, nahilan, nga nag-testimony, kakasday-day ta. Ay so, karkararag kami nga ikukwamit intercession. At ayan, no aming san. Ada pa no aming san nga kaslasyakti agsigsigarilyo. Ay, damay sa naman Jesus, ikang demonyo, iti espiritu sigarilyo, addiction, come out. Kung kunakatali, abay, kaslasyakti na addict ti sigarilyo. Ento no kakat, ada na kaya agkada i-deliver. Anay katkuda tayo sigarilyo kung kunada sikat ng burden gaya mi siya. Aro baka ka barbaro na ito yung ating ganyo?
Dati ang muyo ko tayo pilit-pilitan yung uray. Awan ti barbardakan. Halaka din po, Diyos. Agin sa sangit ka pa yung tabarang ilayon na. Yung mga dati yung pilitang agsangit. Awan na tarumwar nga ruwam. Ngayon ng Holy Ghost, the word, talagang haan nga artista niya. This is real. Amen! Hallelujah! Okay. Iso nga Holy Ghost. Bayan nyo ti Holy Ghost. Ikararag yung, isurwanda kayo ti prayer with groanings. Tatalaga nga ti Holy Ghost, no believer ka, expectaram ko mga idalan na kang ag-pray. Mapantayo jay, Ephesians 6, verse 18. Dada ti advice ni Paul, karagi jay, Ephesian Church. Kunana kanakwada, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kita nyo dyan? In the Spirit. Watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. So makita yung work, nga idalan na kayo ti Holy Spirit. Sige man. Ilocano. Hallelujah. Agkararag kayo, bayat ti panangaramid yu kadagitoy. Dagitoy panangisot yu kadagitoy full armor of kadayta. Kat iti panagkararag yu, dawaten yu at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramidan yu, agkararag kay nga idalan ti Espiritu. Gapoy tidaytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay kanayon nga idawdawatan nyo dagiti amin at tao ti Dios. Kitaan nyo di kanayon maikararagan sa baling nga tao. Saan lang nga di sariling. Haala yun? Oh, praise God. Isunga dawatin nyo, Ama, idalandak ti Espiritu mga agpray. Tulungan na nga kararag. Ikabil mo, daytoy groanings, burden, nga kayat mo nga ikararag ko. Tulungan na nga agpray. Hangkong amo nga talaga ti agpray. Amen. Duwapang ibaga ng hantayo nga mo ti usto nga panagkararag, awan ti usto nga burden tayo. Awan ti usto nga direction ti kararag tayo. So kailangan ti Holy Spirit nga mangidalan. Kat saan lang nga isuda ti may kararagan halang nga sa santo. Inayon ni Paul, in for me. Pati siyak, inayon dak. Kitaan niyo? Pati ni Paul nga pagungaron na tinatay. Nga napigla-piglatan, nga pati dadjay gita ti ulag kat saan ang kinabutang. Kat idaw-dawat na nga, pati siyak, inayon dak ti kararag. So ano ako na, anay pastor na pigsarita. Napadasa na na-paralyze kat kinmakder nga isuna. Amen? Kailangan nga ikararagan nyo lata ni Paul Tupay. Amen? Kasakmat. Siyak Tupay, no? Minsan nagkararagak at the time idi kararagak ni Jimmy Swaggart. Yung kararagak da binhin. Nagitay dadakkel, nagitay nga preacher. Talaga nga agungar tinatay, di ministry lang. But at the time, ngay karga ni Lord, ngay priyak isula. Amen. Handa nga mo di ay? Ba't mapantayin to jay heaven? Amo ni Apo Diyos ay. Amen. Ibinahin, handa nga mo. Handa nga mo ti Pastor Romy Estacio. Amen. Kasjay, ti prayer with groaning. Sanga sikat masursurot lang. The Holy Ghost inside. So nga Jude 1:20. May stir up ka. Mapapigsa ka. No paidaldalang ka ti Holy Ghost. Nag-pray ka. Jude 1:20. Judas. Han nga ni Iscariote dito yan. De kabsat ni Jesus nga Judas. Kabsat na ikini Mary. But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit.
Yes, may sa speaking in tongues nga usaran tayo nga in the spirit nga prayer. Nga mabalinda day groanings. Nga uray di maawatan di usarang. Amen. Sansana yun ay. So, dengarod, adot karadag nga masasadot. No, daytoy adiha nga masasadot, daytoy nga klase. So, da kami to pa yung agasawa. Minsan piman akat, adak man rin dyan, nagtutugawak iday kusina, dak man ang nagpipray. Kanayon nagpipray. Hallelujah, kat kurangak pailaang. Da kayo ngay. Kanayon kayo ba nga nagpipray, kat kurang pailang, wano, hangkit di nga kanayon, di kurang nga talaga. Tasak to ba nga kanayon nagpipray. Kat kurang pa lang. Isong hanyo ibaga nga uston kada kayo pay. Kurang latamot kada kayo. So agadal tayo lata. Woo! Prayer with groanings. Kas ano nga umay na ito Holy Ghost ti mga karga. Last verse. Galatians chapter 4 verse 19. Hallelujah! May isusuro na ito itada. Ito no usaran ni Lord na kayo, hang kayo mas daaw. Ay, dito din suro ni Pastor. Amen? Tama nga no hangkit di nga na isursuro kat umay kat, apay dito in Jesus name ka nga burden. Kinas out mo kiti yung karga ni Holy Ghost nga ikaralag mo kuma. Ano na kasi ulay da ito in Jesus name. Imbis nga Lord, sino man da ito I pray. Imbis nga kasi in Jesus name nga burden. Sa mo iba nga napig sa tipamatik, pinmanaw. Imbis nga ikararag mo kuma. Arabas, Sunday. Iso nga, kasi okay, verse 19. Maikwayo na, ma-distinguish you that jay attack the enemy lang kada kayo nga haan nga praying with groanings tada na jay umatak nga talaga nga haan met nga pakarkararag ti Holy Ghost. Tadya ti kasautan nyo. Amen? Hallelujah. Nga madade pakararag na han mo kaskas outen nga pumanaw king ka alaem ta ikararag mo. Ingga na nga maikat. Amen. Sanga ko na, awan deta. Juy tibiyak ko. Una ko na midimbis nga umay gayam de jay nga aglaladot ta pinanawan ti asawa na unuan niya kasi gayam kat so gayam nga aglalado ta awan piman ti asawa na kat may ay in Jesus name ti asawak ni Jesus kukunam kat dahil mo kiti kararag ano na ti kasi kararag yo amen adamat ti asawak apay ditoy kunam ijay ano ti kasi gamin amok to ba kada kayo ado ti pag-iburden kumamat ni Apo Diyos kada kayo nga siyak ti kararagan yung di Domingo to pa ikat pinuyota na ti microphone kat ano sila so nga handak nga yung kararagan ngam tataam mo yun no umay no aming sanan ikararagan yun kaski ni Paul. Hallelujah. Okay, mabanda yung last verse Galatians 4:19. My little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Dahil iti maysa nga groanings kini Paul. Dahil iti taga Galacia nga naglakada nga ma-disdeceive ti teaching. Ket kunan ni Paul kaslak man nagpasikal nga ganak sika di jay Lucano. Ingungutak nga anak mariknak manen nga agrigatak akas ti panagpasikal ti maysa nga ina agingga nga agbalin kayo apudpud no apasurot ni Kristo
Pinalagaan ti Ilocano, aging gana nga mapurma kayo akas kini Kristo. Kasi kumaring. Amen. Gaputahaan da nga kapurpurma. In mighty groanings kini Paul nga kaslag pasikal, kaslag libor nga aganak. Mawatan nyo dyan nga babae no nagliblibor kayo. Malaksig panay si Sarian. Awi kasi di tao natan panay si Sarian madidang nga aglibor. Na maawatan na dahil. Ngayon na dahil, so nga prayer with groanings, kasla ka aglibor. Sika, ti makarik na ijay pain, wano makarik na ijay buteng, wano makarik na ijay danag, makarik na ijay kasapulan ti tao, na duman-duman eh. Sika, ti makarik na ijay sakit no maminsan. Nga amumot nga awan, ngam apay nga at that time kat in my. Amen. Kasi adi, isong siyakat, akpipri sakat, nahitingod, tinmakdirak dito, yawan mati, dating markirin, idiadakon dito, ikat, medyo sakit ulo kon. Rabahaya, rabasanda, pipriak no amisan, ngam no kwa, adat sakit ti ulo na dito. Ano amisan, ang kuway bagan, in the mighty name of Jesus, di na sakit ti ulo na, may cut in Jesus' name, kung kunak ejayan. Amen. Hallelujah. Ngam no kunan ni Apo Diyos, payabang dito isangod, di ayabak. Ada pa iti ay maayaban. I know nga ada. Umay ka dito isango. Ada ka dito eh. Kung nakat, ada gayam isunay jay tugaw, tinmatangkun. Hanga siyak diay, kung kunan na pa. Idinalpas, amok nga siyak di jay, ngamhaanak ka na pan. Jesus, sayang ti miracle mo. Amen. Dapat naming san, nabuyuyan nga ron, nadabuyoy na. Alatiyan nabuyo na dito, yung may katay. Madina ata, nabuyuyan na ubot na, kababain. Elian sa mga ibiman. In the mighty name of Jesus, kababain. So, madina nga unmay. So, aduti ka siyay. Ngamnuda kayo di, naitama ka na kayo, umay kayo. Amen. Ang adi pride ti mga abak. Di pa ibagada nga nakapsot ti pamati. Kukuno ba lang, Holy Spirit lang o mga yayabking ka. Amen. Kitaan nyo, pipiad yung mangkayan, tinbagak na. Dati na opera doon, di tiyan na. Eh, na opera di tiyan mo, da ka doy, may katoy isang kataray piman yung babae pa eh. Ay, salamat! Anak, dinukod ka siyak palang, tiagasan niya po, Diyos ko na piman. Daya, hanga na jay, apay sisyak kaya lang tinaopera ti tiyan na. Eh, padasan ti Diablo, tapnuhan ka makareceive ti miracle. So nga tayo, sanay tayo, we need to obey the Holy Ghost. Holy Ghost ti mangidalan ti church. Anto yung i-depend ti apoy ti Espiritu. Hallelujah. Bagbagakon dito'y, kalan mapno tayo ti Holy Ghost, sigurado tayo nga marapture. Amen. So that is praying or prayer with groanings. Palakpakin ni Jesus. So dajay, so nga umay kada kayo dajay, groanings, burden, pain, wano kwa kat amoy umot nga awan kada kayo dajay, pakasabali nga tao din. Itaan nyo, dahil kunak ka no, misan da pakadandanagak nga tatawa gawakon nga agpray, medyo nairwamak basitin ti kasyay nga pamayan. Hallelujah, kat no nakita nga isim pati biyagda, nga uray handaw mayak pasalamat, no need, inaramid ko na kini Lord. But no maminsan kailangan ibaga kadakwada, kasi iti amuda, mangyari lang dajay kadakwada nga wanti, ar-aramidan ni Lord, nga nangikararag kadakwada. So nga dajay, nangyari kini Abir nga Bili, akat inbaga milata kadakwada. Nangyari kini Rubin, inbaga kini sa Rubin. And daduma pa eh. Iso nga, ulitak manan, ti prayer at ti prayer with groanings. Hanyong ignorin din umay. Hallelujah. Kalano ada ti kasla maaksidente nga tao, nga mga kayo mananmot ang, kayo timang purpur mamanan ah. Gimad-gimad sino nga ta.
ti agpitpikat ti biyag na. Nga dayay, nga si katimang berbiro, basta agpipri ka, kaumay. Amen. Nga, sino nga ta? Baka ni Alex, nga mapaspasamak kay ni Alex. Biro-biro kumatanan. Nga kasyay di kasana. Basta adda kay day. Nga pausar mo ti biyag mo, bigla nga kaumay dagitoy. Amen? Hallelujah. Okay na? Adubay ti isusuro ko ni Apo Diyos pero step by step nga parwar tayo na kita. So prayer with groanings. Anyo nga ignoran umay. You need to pray ket ti sign nga nangabak kayon no mai-release kayo dayan nangabak kayon. Kitaan nyo mat na kami manan gayam ipahabol ko. Dito lockdown, gistay nga rod, ma-swab test la pastor si Balon. Ija abatan de pastor tayo ijay. Idapta, siyempre din mahawag, kastoy. Yang atat aramidan mi. Ang kayong agpa-swab test na wante rason. Kunak matijay. Ngumi, quarantine da kami mat kano pastor. Sige, agpa-quarantine kayo na lang. So, din quarantine na isuda, ay anyari ay, idi gayam makasuda, gayam day ay palangtin mo na. So day ay, nag-intercede kami kini Mrs. Anminga mo, uray na kami, anminga mo, no, anyati mang mangyari karakwada. Idi na i-releasak nga day tawagan ni Mrs. na isitalan. Nalpas. Amen. Kakasday day ay, isungam basa no maikat yung burden day ay iti sign nga nangabakan. Na-answeranan di prayer mo. Ngamno adda pa lang continue. Kana nga mai-release ka. Amen? Dati kasana di ay tapno adu ti rumwar nga answer ti prayer tayo. Let's pray. Hallelujah, mga Diyos. Adu pa nagiti adalan mi, we know. Nga adu pa nagiti adalan mi, may papankin ka, may papan ti prayer, kat may samanan nga naisuro ti prayer with groanings. Because kailangan nga maawatan iti church, ito iti believer, kasi dito ti may nga very powerful nga aramidan ti Holy Ghost kada kami ngagpipray. Kat isurom kada gito'y kakabsat no anya ito'y nga prayer with groanings through experience tapno ma-experience da tapno ma-enjoy da nga aramidan na gito'y iti panagbiag da Father God. Kat salamat nga sikalatan ti makay-reveal, makay-pakaawat kada gito'y nga minsay kadakwada in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.